Orokweraho umukuru w'ebyamagara habwa district ya Kiruhura Munyaneza Godfrey nagira ngo abantu bagumeze mu bataru kwakira mbazi yabo kandi ngo kibasa kwija kuretera umbaro gwo barukwatwa indware y'ubusya gwaye yongera mu district 58.6 muri Kiruhura nibo bari suppressed kimanyisa ngo around 42 or 40 something abako mu kasirimu muri Kiruhura town council tibari suppressed kandi okuba obutaba suppressed kimanyisa ngo abantu abone babasa kutura kandi umuntu yamezire ryo mubazi okabura kukebera maka koko okutura ko kwako kukema nonga nawo kufise zenda mu Rwanda atakatanise na community assistance ngabantu babasomesa umugabo kusereza kare first semester ahandi abayota kumaraje mbazi ogunasha babo bona batwire no bakwate mbaza hamarwa rugatar gamwe na gamwe okugaruka mbakakora nko kukitwire amagara gabo gatakagire mu kabi controlling absenteeism buri rwaro ryona rine attendance register buri kwezi in charge na analyzing national bara enundi yo mushahara kozire asubmitting reported to the DHO's office to reviewing nashi tugireba mu kwashanga umuntu atakozire 15 ari kutunga mushahara ebe problem hata abantu haza complaints ngo no muze kubyerwa ngira ngo disipline bwaneho kandi twice gasha kwa Paulo turi yamureba.